Dudot mi nulepa ulenaw Paul tuisun November ninga tongkai ni hi US ram lama chun an president khilnak ding rang vote thak thei chan ne tabik November ninga zan nazi hlei ni akim nak dinga nazi tam adu non lo chuti vote an thak thlu ve ten azan zanin an siar chi dingi azani an siar che thailo sile athaya siar pe vi voting a sitia election committee chun an thanasi tuitum khilok na kahin azau son an tling khala sile US rami president somli le pasri nak ding an ci chui president nem ngat ding in December thlasunga electoral college vote an thak sal la dingi chumya chun mipinol pi vote asinon lo dingi state tini an thla mi an IO2 electors polin Washington DC vapan khomin chutoka an vote ding asi chutok tumi atling son chu president ding an siding ronga kumthar thong ni le kulhluan nga January thlasunga hin inauguration anti American president thutiam kamlak nak le president dingi angeti nem nget nak an nei ding asi USA ram hi akautuk ronga tuitumi an vote pek thaine tabik chan siar nak ding deadline thanga Eastern US Standard Time an mangding asi chui standard time an tlongkai ni zan chu kani ranga chun tlongkai ni thum jing araksit hangding churonga bolung puai vekin zan mengi bo tulovin sun wangtea na tuan phain phone akhat to ke zawin kanrak thei thangning tinaka si avati jiave an campaign le poll result hot news malai kanvun clear tlang ta ding ani lami Sunday zan khotim nu khala khan an chol lawi campaign an pere rosi kania chun kani mu thot lai fang jinglam pani rong se paichu an ne ok ding le ding lo real fel thei tu ding battleground laki poimo zet pakhat asimi Pennsylvania Lancaster County a pu Donald Trumpin sar pizan ser lek lovin rale anei tharau mi melem lo pi Harris kal achol che lo hoko putham chu chuinu khala chol chong lovin battleground poimo zet dang asimi Carolina Kinston a campaign dang avanei pe si atarle zur chingin chuinu khala chol chong lovin Georgia State Macona campaign dang avape la si akhat lama pi Harris khalin chol man lek lovin Detroit lama campaign pi chang tak arak nei vut vawi chuinua Michigan State University campasa campaign dang avanei pe salasi ani hi minau pol ne tumle human right lam aupi asironga pun sang tlonga minau tampi vote kanga theiding ti ruwa sanin afe asithei candidate te pani ranga hin chan hi achep thertuk thlang atep ter tuk thlangi an chan net nak thlang sironga campaign rally an tongkam khal an ralding thei chok non lawi tongkam moi mangtuk lo khal khatlamin an phut suak an pu o an vote tha o asikau politics si campaign ti chu adan chu sikau loma so azik zong chu tan anakel churonga putram lam khal Republican lami politician le Mitchell chang tampi in campaign an bom na sai akhat lam khala pi Harris le khal chwek thawin anak chang vai ve battleground mun poimo pol hi atcholin cholman lo an phul sup sau thlu si battleground ti mi chu an neok lo nak ding a hlia fia ter tu ding mun asi ronga tu vek ane tabik nazi ane tabik chana hin nasate in an chok phul tum ve ti chu fiang Democratic lamchun pi Kamala Harris a campaign bomin Pennsylvania relay pi chang tak an nei si Georgia State lam khala anrak thwa vut vau cholawin arwalin an to thlu pi Harris atling the sile a vice president sidingi akrilmi Tim Walz khalin Georgia le North Carolina a kan lai tong ten taza rak hobom na sa ti si ading lai party asi son mi Democratic in Republican lamnakin antan anason mo o tiding rauri in campaigner milar tuk le milun pol an chang vai na sa si tuitumahin Puwen Wells chun Michigan battleground state a campaign rally arak nei pi derawi
US President Lun Bill Clinton Rory in P Harris franga North Carolina a akhan paten arak nei vut vo chuvek tho in Wisconsin State Battleground a President Lun Barack Obama in campaign relay arak nei vut vo ve Democratic Party lam an chang na sa ti cho fiang an khang hlui polan rung khang na sa si pu Clinton le Obama hi chu President Lunan sina ka an mina langi ani vek min lang lo khal midang an party sung mi tha campaigner polin state dangdanga battleground mun poimo pol chan neta a nasaten anamin annamasi ading lai chau za sona simin jia so hiti loma mi an tananat ti hi ro dinga umi asan pakhat si thei lang chu tunai te phol lak mi pol khai khom nak zo asile P Harris nakin pu Trump hi adin mun hi malayin athadeu ding mo oti an zoom asipai mo ti hi ro ding ummi chu si tui President John Lai pu Joe Biden ni nupi P Jill Biden Rory Khalin battleground state poimozet asimi Pennsylvania state sungi mun khek khata anjang chan song in campaign arak nei pit vere rotia The Washington Post chun anga na si asinan chu thluki an dayok lo laya President John Lai pu Joe Biden chu khuitok battleground state mun mana alang loi mi pi anmang bangzet asinan The Washington Post ngandana ani chu golf arak lekrero tiasi ma man madayok lo nak lai sungkrun in kan pharkan tliau lai aziang so in sang pa big amhuan thange king vek arak chang kor kau ti vek ting rong si arak lekmen chu American mi pi le media poli laki thil larjet mi le ti lo jet mi asi rekhatun tu vek achan net big apoimo lai fang turning point laya hiti arak phatsan hi chu an pani karlaka mu thiamok lo nak jiang suma pakhat kha chu si kauding P Harris hi tling malek lo khalsela ana thak lo siding ti ngan tu media tampian ahot jet khatlam la lai an mu dan chu jiang ha ti le President Joe Biden hin athlok hi soizoin chol arak la him siding jiang ha ti le tu fang hi USA President Riloknak umlong hi leituni thil changa selo hina Middle East lama thubuai tum tak arak si Iran hin US hi an khilok ni anza te an thinlung khalami an pek thu ni October ninga ni hi bo in Israel anuai thu thi pai moti hi an thin rip nung zet mi thil pakhat asirim rimi puju Biden hi wa khor heng le chamche rongi kolmen asilauding USE kilven nak lami mi poimo zethon thuthup relin an meeting rero kauding Iranin le tubai teroria Israel kapdingi ati matwa thlang thu official in aphuang phone tika Israel le USE kil him naklam roitulu ban chu nasaten tim to anak nain an meeting tlang rero kauding ti hi US rilok nak phena thuru ading hi a umve chunga Joe Biden hi rekhat media chun athakung chutin azon ton adik khaladik thaimi si himi zoom nak men long khal silawin US kilhim nak lami an munpi asimi Pentagon an headquarter sin Middle East lama long range bomber ti an ko mi B-52 strategic bomber chu Middle East lami an kwat liam zau thu an maro rin official in an phuang chuileya USE destroyer timi raldau long people khal an kwat asi chuilong people in quadron timi jet fighters tampi an som chai chui jet fighter pol van pari dawok lai anjat si achempang asile athun saktu dinga tanker van zampi jiang mojat khal akwat telasi tia unreal US President Rilokding Bawrok asathiam hiam vekin Middle East lama anagi tangson Bawrok arak umlai ronga President Joe Biden hin achinlung hi chulama apesoni kilhimok naklam sahim naklam leitlun ralpi pathum nak thokloadingi khraudai kilven naklam hi angai poimo sona si tia Fox News tun angan ve tlat se thilmak vedeu mai chu Michigan State lama Hindu le Muslim pol le tui putram hin rel remnak anrak nei thei asitia thuthang rekatin antar langi hi state vamin hi putram thanga atul zat si ziatile
hi state a hin thong ni kultuma arak tlaner nawi chu atlin launak san laki tumpi pakhatal at sitel ruanga hi state hi ngai tha thailo lo si ziang te kong zong khalin anma thoi lungrol nak awatwa rumrau si putham hi si poi tama asinak zon alang khop mai til hi atik chule azon ning te athei amang bang thang na sa hi muslim le hindu pol hin hiti anthlop ding thu officially anpuan hi ani hin tui ading lai asimi Democratic Party P Harris State Party hin an chauza sunga hin nun phung hi antibuar chuar thu ramri kil himnak an ngai poimo lo ti hi an pu mo asive khatlam la P Harris hi kan thei thu dingi India ka pia si sinan India mi le anma kalami asinak pol hi voikhat man hi ti zong hin atong langin tui an tuan sung an thin sung an party sunga hin jiang malak nak man anei lo ti hi Indians pol ri khalin an vui ram nak kha kandung nai te zo khalin media kanak thei thlo coding chu ruangi ama phir si ti to amon si mo a policy lama putham an rin hrim I amin thei so siding ti chu rel thei silo The Hindu Post thu thang cha putham an thlop ding thu le vote an pek ding thu Republican lam an on thu an ma rorin an phuang ase thong ni le kultuma khan pu Biden hi me sanda nei araklin nak san kha Muslim Council poll za te khan an mi pi kha pu Biden vote ding in an min thei thlu ronga si putham hin awapong phia thei chu silo ding nan a policy an du hrim thu ramri thu asise economics policy khalasi sela P Harris anrin san lo thu le pu Trump anrin san son thu an puithiam pol ro ri khalin Hindu le Muslim zate chun hitok state kan vote theding a sitin sakhonak puithiam pol ro rin an mi people te ya hoin an for fiel re ro tia thesi tlat maya tok mun hain chun tu ha le tlang rai ele to ding abang I jang hen ha bang vivaw ke tunai te Elon Musk laituni million big company pathalai ran kop thei pa khan putham atan ziale chola million tu ongbali atwa ruangi boinak thu pol tiang in atan nat zia pol kanak thei zoi ama kha laituni tu lian big asilai chumi silau midang pakhat Amazon le The Washington Post nei tu Jeff Bezos kan theiding alani leitlun million big rak siring ring pa khan puthram hi nasate in athupte in langsi lo langchu si in athlop tla si tu tu mahin chu ya tingkan ti thai ti le media re khat pol chun thudik lo le phol thula khalas la mi pi chin longmin tumin mi ti khatlam ti baidong tumin thudik lo an swa thewi The Washington Post chun thudik lo hi aswa lo ding tia ariel tul tawsi asan chu The New York Times poll le CNN tivek zau sima poll avun kap miar mi si avun back kick deu tinak si khabe ki atong tika Democratic lam chan tu tampi khan an subscribe chiam chawi an thil kan thei si Amazon chulai tu ni thil kan cha nak lar big si online si thil lei theinak bazar tum big si chumi kha an tlan san chiam chawi an khemi an boycott chiam chaw tika anei siat lai an tlalok si an tlaniam zet loki atang thau tika tu bai te tu ni reilo te ro ria khan leitlun million big Elon Musk putham chan tu pai sang tu arung si leitlun million big sang tu arung sile dai The Washington Post amai thunai nang noi sitika changan tu pole editor pol kha P Harris sitlin thaina ding lamding zong in jang mo thu bol le thu ti hliau pakhat man jang man nan to ding silautin adon ruanga si media dang pol hin an mit kem nak chu ngai chun media dang pol kha avun pu vekin thu phan deu nai ngan mang hilai tluna US president thu lo khala hin an du mi bias in ti hliau mang media tum pi han umi chu an mit mai zau lo loin athuat tinak si putram khale sum to mi si poi tama Elon Musk kale si poi tama tu Jeff Bezos si poi tama leitlun million big panin ake vorinan din khami awanangam thak jikte teve o putham ranga hin atlin ding le ding lo zo man kan rel thailo nan battleground silole swing state kan ti
tuitum an final lai real tu ding state pasaria hin an ne to ko khop mai putham le pi Harris hi pakhatin akai point ne kai deuh thul pakhatin lan thul lan sal thul si buanok se sela an le thalore ro tluk si poi zau thatak chu si the New York Times si Paul an lak nak mi pi ngai dan an lak khom nak ne tabi ka chun Michigan le Pennsylvania hin Harry le Donald Trump hi buanoki unaw tluk vekin antro of sitia antari the New York Times hi put Trump siat thainak biki ngan tu le ama vote tu ding mi people beidong dingi ngan theu tu median seat chu kan thei thekau Arizona state hin put Trump in 49% amui P Harris in 45% amui Nevada Wisconsin North Carolina Georgia state tipola Harris in mai roi son si ane deu son tia angan Fox News Digital ve thung chun Georgia state a tuini tiangi vote thak zomi zate a hin mangbang thak taken putram vote tu hi antami ali vote din hun zau khalin putrami din hun athazet thlang si tia angani hi tong mun a hin thong ni le kul khilok na ka hin putram khan Joe Biden arak ne lo na kha zate ka pakhat ner nawina si thong ni kullai vote thak lo neutral men khilokal ngai sak lo laki meeting sari lain tuituma hin vote an thak zo si bawruak chu ahot na sa leitlun million big poll kal sela lelam party poll chatan dan kal hi adna sai mi pi an chok phur thei si tok zona karel tel du mi chu democracy chalchang tuk mi ramahin zawvek party in lalan tuan khala president an tuan khala wanji chau tuan khala midik an situk ding ti hi an mi pin an fiang tuk ro hin khilok hi ngai sak lawi vote thak pai lawi an tam thlang pi si chu democracy chalchang poli aboi thak nak thil pakhat chu si asinan tuituma hin voters enthusiasm timi voters poll vote pe tuding mi people an phur jet ti chu alang na sa chuti mi people anrun phuri hilok nak ngai sakti mi chu tu i atai khan party opposition party lamisi candidate asimi putram ranga chun beisainak sangjet le ma kho eng tak asiti hi politics a chun alang asi nai nun zau sela apol lam hi tui ading lai mi P Harris state democratic party lamsi asen hi putram lam tin hi ti ri hin hi an tloko vawi percentage le at number pol hi chu karun relman non loading chan rei tuklang ajang lam lo khale Trump tan tu lam media polin an ngan le Trump din mun malte thadeu ke P Harris lam tan tu in an ngan deu le khalam an tan deu ke arim khima vote vun series result aswal han chung hi chu politics a chun til hi rel swal all big si politics ni khwa nu naw thin lung ti hi chu aza adiki rel thai chu wanchung mi si tul churonga til hi kan ma khalin zoom dan chu nei khal sela un rel fuk fi lo hi ahim son ringi ole khati tiang khasi sela neta an thilok ting anai ngai le ani ngai khala update toite te tal runti so thei kan zom vi voting how kho chun an result pon nu khala thunok lanok tlam thei lai chuwek arak pang roi khala sile run update pha thei chu kanun zom ding ane teng nga sarwa kan lung oi nan sa ten sun tha mang thau lo